Anya laki din! Nanang, apa ayan nalabaga t-shirt ko dito eh? Ay, jak amaw. Jak mo nakit-kita da ita nalabag at t-shirt maw. Labak ko madayay, ta inusar ko iti makalawas. Ay, unay mutin ay ata makalawas. Barbaro nga min dayay at t-shirt ko, nanang. Kan may sa, talaga branded. Anya abranday. Jay adanagan na isuan ang ina. Ay, katdamagam to ni Erika, anak ka. Remor ka. Sus, ang mga no insuot naman ang t-shirt ko. Marwaman iti kastangar aramidan na. Anya ti panag ko ng pare. Napurmaak matlaan. Nalabaga t-shirt. Nangisita pantalon. Ay no, nagpormakan pare. Ituloy mo mat Iba pang ti panagkita pare. Apaw, pati sapatos mo paray. Bagbagay mo. Branded day ta. Nangalaang may di pinanggatang mo iti dayta. Awang mo trabaho paray. Adda trabaho ni manong ko Winangam awan mo nga trabaho. Adda trabaho ni manong ko. Isu akabailan na ti gumatang ka dagito branded agamit. Kastagayang. Kaya't mo asawin, ginatang na dagita paraking ka. Ay, nagswerte ka mo tinno kasta paray. Anya ginatang? Binulod mo king wana. Ay, magmantay pabulod na king ka. Sus, inlibas ko kit di Imbagmantas ang agungay. Agunget tulaang ang nausar kong tumatay. Ay, aguray ka man paray. Ay. Apay gama nagpurma ka iti kastaw na. Ay, kwa paray. Mapan ko arman ni Cheryl. Anya? Ni Cheryl? Jay Muse mi iti elementary kami. Ay, nagpinta sa balasang na jay paray. Iso nga rod amapan ko arman. Paray, kaduanak man nga rod. Ay, sa apay adda ko mapapanak ita paray. Kaduanak man tin Inton agkasar kami kini Cheryl. Uray iawid mo to ulo ti baka kan baboy. Ay, sos. Agkasaran ti bagbagang paray. Kit di mo pa'y narugyan nga inaray. I love you, Cheryl. Ay ayatan ka. Mahal kita. Nagkurni ka matan nga agsasao, Eric. Naskan ngayab kas ko ti punwarik na kan ka. Talagang agayatak unay. Nakapimpintas ka ngamin. Ay, ikanak pa'y itinananay apanawan ngagpanunot, Eric. Wen ngam di mo mat kumapaybayagan ate agpanunot. Talagang nga I love you. Apay, napananday ta nga Eric, di mo't lagawin din. Kuna na ka, tama pa nag-aram. Agaram, awan to pa'y trabaho na. Agaram, sus, dilagbayin. Bayam ka dilatan. Inusar na pa'y mo't nga ron dagiti branded agam gamit ko. Kunak man, no jay laang t-shirt mo, tinusar na. Saan na nang inusar na di pantalon ken sapatos ko. Ay, kat pasensya ang latan na anak ko. Ay sus, saan ko ang mapasensyaan dayay? Makaungeta ka talaga. Kaya't nangarod mo, ti makaasawan. Urayag, tagtungtong kami itinalapat. Sana mabalin dahi tangar aramitan na. Nay, isunsamot tanday ta sumungad. Nasaya at taragawin kan. Manong. Amo Manong. At daman namnamak kini Cheryl. Ay kat. Nasaya at ano kasta nakaw. Ikatamda kita inusar mo agamit ko. Aguray ka mat Ikatamon tayong kalabaan. Ay sus, apay Manong. Di mo kaya tadanggan anapanak nagaram. Nagpuskul day tarupam amapan agaram. Awan mo't ngarod trabahom. Dagita usaram, kukwak amin dagita. Ibagam tukit di iti armam. Nga inlibas mo amin dagita inusar mo. Gamit ko amin dagita. Nagsakit matangag sa ni Manong, nanang. Ay, di mo nga minusar na dagiti gamit na. Taginatang na dagita. Gapo ka di tawang trabaho? Awanan karbangak nga agaram? Ay, katagbiro ka nga nagado di ta mabali na pagtrabahoam. Gapo kini Cheryl ngay ayatak nanang. Sige, ikarigatak ti agbiro kiti trabaho ka.
Kasta tapno makagatang kamot kadagiti kayat mo. Kansan mo nabulbulutan dagiti gamit ni Manong Mau. Into natatrabahok, nanang. Pasig tumat a branded dagiti gatangak a gamit ko. Ay katagbiro ka pa'y mata iti trabaho. Wan, nanang. Gamlaba ampay dagita gamit ni Manong mga inusar mo. Tapno saan nga adda nga gungal. Agar-aram gayong ka ni Eric. Apay, italaan nga mo. Una, taiso ti inchat mo kanya kay Dirami. Pudno, imay nakpinasyar. Cute ni Eric. Natayang. Kaya't ko jay siding ijay ping-ping na. Pagbagay na niya. Kan, nagporma si ka. Talaga? Wan, puro branded dagiti gamit na. Kahit anya nga. Dandani ka din agbalin ada kayon. Panagrik na kat. Wan, kayat ko ni Eric. Ala, labak man lang ang dagiti bato ni Manong ko. Tapno pabulutan naktumanan. Anya pabulutan. Kendo saan kami ta bumulbulot kanyak? Liblibasem nga usaran dagiti gamit ko. Saan mat a Manong? Labaam analaing dayta. Hala, nangro na dayta t-shirt ko. Ah. Nagbangnon, oh. Ang... Apa ya kasla? Ni, Kaslaan niya. ni. Naganglit mat tanto'y t-shirt mo, Manong. Ah, kendo si katin agus-usar. Kita na kinikasta. Hala, labaam kiti analaing. Tapno maikat ti angot na. Nalpasa ko na naglabananang. Mapanak mat nagbiro kiti trabahok. Ay kasta anak ko. Inkagbiro iti trabaho. Nas ka na makabiro ka kiti trabahok. Para iti masakbayan mi kini Cheryl, nanang. Sapay kumata makabiro kada gaus. At umantiyan mo katrabaho, nanang. Diyak lang nagbirbiro kiti. Tawan inspirasyon ko. Ang itataaddan inspirasyon ko. Mapana ko nagbirok. Sigay, lalaing manakaw. Si kakadijigayom ni Eric. Wan, siyap yan ang kadwa keng kuana na panagara medyo balayaw. Oh, man. Malagip ko ngagpaiso. Apay ka din. Pakumusta am to Ibagam welcome lata nga umay balay. Ay, wina. Makadanon day takin kuana. Ay, kaano kayong tumanan nga agpasyar ngay? Ay, damagag to pa keng kuana. Busy nga mingkay. Busy iti anya. Busy ay iti trabaho na. Ay, naggagat man no kasta. Uwing nga rod. Ngam, si kakano ti inspirasyon na iti panagtrabaho na. Ay, talaga? Ay na, ad-ad namanin ama inlabak kan kuana iti kastaan na ibagam. At ang trabaho ni ading mga iray. Nasaya at matano kasta. Magatang namutan na amin akayap na. Una, tapno saan nan alibasan dagiti gamit ko. Ang mga noo mo na pa'y ang mga asawa ni Eric ng musika. Wala tananan. Sa anak ba't amakin inon na ka? Apay ngamin ay ang aging gaita kat di ka mo lamang asawa na nakaw. Ninanang bait. Apurado kayo manayin. At damot trabaho. Guwapo ka mo iti panagkuna. Agaram ka ngamin akas laki ni Eric. Aray, papantan tumanan pa siya rin ni Cheryl inton rabi eh. Ay, kitwa na paray. Tay talaga am. Anya ti panagkunang pare. Sungbatan nak nga tamatan. Sumbatan na kang paray. Kitmo birok-birokin na ka. Kasta ka di? Win. Asino mo ngay ngamin ti balasa ka sana mainlove king ka. Kini, nagwapo ka paray. Kaputad dan trabaho pare. Saan ko nabuludan ti gamit ni Manong ko? Kabaila akong ti gumatang iti bukod ko abado ken gamit pare. Kasta ti malalaki paray.
Apay ngay. Daytoy sa pusok nga agayat kin ni Cheryl. Anya laki din aya. Ag-relax ka lang pare. Ay, nasayaat man, ta nakaumay kayo. Umay ka manan pa siya rin, Cheryl. Agtugawak diti abay mo Eric. Uwan tapno mangig mo yara sa asko kan ka. Anya nga tiyara sa mo kanya. Iyara sa asko nga. Ay ayatan ka unay, Cheryl. Nagkurni ka talaga? Awan ka diti maangot yo? Andiyan ay tamang angot mo, Cheryl. Nabanglo ka di? Uno nabangsit? No nabanglo? Sigurado asyak dayta. Angam no nabangsit? Dayto'y kaduak dayta. Apay ngay makas na tibagbagan pare. Di na mo papasulin na. Adda agat kili-kili. Ay sana siyak dayta. Ay, adayo ka na kayo pare. Di na papasulin. Sapay mata turn off ak unay iti lalaki nagpigsa ti kili-kili power na. Jesus, delikado kan pare. Isyak ay adyata kilikili power na. Sika! Isyak? Ay, nagpigsa. Ay na, nagsakit agong ko. Pare, mabait akon. Agawitan pa. Agawitan. Apay, saan ka mga tagtagarin pare? Agpampanunong takngarod pare. Kanya kahit ipampanunutan. Awan mat di angot yung kilikili-kili. Angam, ita, agdamat din pare. Naangot ko mo da ita. Ang jakon yung bagaking ka. Ita, ni Cheryl tinakaangot. Na-turn off kanya kon pare. Kay, bastard ka nga tan. Ay na, nagsakit mat hindi pa nakabasted ko no kasta. Gapulaan iti angot ti kilikili, mabasted ah. Ayan ni Manong nanan. Abay. Unang lano asino ka nga birok-birok kanya. Basol mo, no apa yan nabasted na kini Cheryl. Ano ya? Kasano ko makabasol ko? Di ka man nagsaw-saw iti kasta. Kapoy niya binulot ko ka t-shirt mo. At dan kinpat nga anglit mo. Imakal kanya. Ne, tabasol ko ba eh? Day ta ka nga ba, tabubulod-bulod ka iti badaw. Isumat gaya masaan ka makaar-aram iti balasang. Tanapig sa gayam ti kilikili power mo. Nanang, nagmuti pa nagsasaw na. Di na mo arespita rin ti inaunang miso. Ay, Nagpigsamat namin ti anglit mo. Naminsan ko lang inusar ti t-shirt mo. Nakara na katagos. Madaanog ko ti kasto yung tao na eh. Lapdan na nanang! Lapdan na! Ginasted mo ni Eric. Saan pa'y magkindi? Anya tinapasama. Na-turn off ak kankwana. Anya tinaka-turn off Nagpigsa ti kili-kili power na. Branded ngagpay so yabado na. Nga madamat gayam angot ti kilikili na. When nga rod, mayat laang akitaan ti porma na. Ay na, gapo iti kili-kili power na turn off ak. Ay, nagsakit iti agong. Urayak la maulaw. Kasano itan nga Panunutak pa'y anaimbag Sapay na in love kan samot kan kwanan. When nga rod, adamot tan riknak para kankwana. Simple lang ang mati solusyon dayta. Igatanga mun iti deodorant. Nagado dita pagpilyan. Ado pa'y dita titawas kan kalamansi. Mabalin namat aradradan di kilikili na iti bulong ti bayabas. Nanang, pudno niya kinuna ni Eric. Anya ti kinuna ni Eric. Iso asana ka makaar-aram iti balasan. Kaputad da kilikili power ko. Day di tatangya o tinapig sa ti anglit na. Ang biso mo day tangaangog, tinangayatakan ko na. Natawid ko nga ro daytoy kan ko ana. Katnupod nung ay ayatam ti may sa tao. Urayan niya pa'y tiangot kun lang ana. Kaya tumlata. Awan pa'y tinakita ka kasta babae nanang. Imbag akin ni Eric.
Tanasarakan nanti true love na. Paray, daw mo awag dito cellphone mo. Ha? Madamati trabaho. Awag-awagan dak. Magpaiging ka pare, daw mo awag. Siya ngay, polos. Manasong bata mo paray. Mabilan. Hello? Hello, Eric. Ni Cheryl Daytoy. Ha? Si Kamat Kayam, Cheryl. Kumusta kan? I'm fine. Busy kan samat. Ha? Saan? Adda oras ko ang makisasarita kan ka. Damagag la kuma. No apay, asaan ka mutin nga agpaspasyar dito balay. Ha? Kaya't may agpa-share dito balayo? Apay, di nak mamimiss. Ay, permi mamimiss ka na unay. Bayam, umayak inton rabi. O sige, orayan ka. Bye. Bye! Yahoo! Ay! Dua kami! Yahoo! Dua kayon ka ni Cheryl paray. Awan balay! Antan girlfriend ko! Yahoo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay na, saan mo tla sumardengan dito ato daw, paray. Kasanuta ngayon makaaway. Tapay, kabutang mo tito daw pare. Siyempre mata, nung nga gurigura, narigat ay, kasana ko na makapagtrabaho. No siya, dak kabutang tito daw. Hindi ka man pare, di mo kunahan na saan ka makaptan iti sakay. Ay, napigsa ti resistansya pare. Imposible mata. Tapay, saan ka mamate? Kat no kasusweldo tayo. Kapigpigsan ti resistansya no kasusweldo. Sinarakusok mo manen ti todo lakay. Inton madamdama, agsakit kaan. Urayak nga raw, damalpas ti todo. Marabyanak to nangagawid Kanya ti pagluganak, awan ton ti jeep. Ung tandak to manayin, no narabyanak. Ibaga manayin ang nagbabayak. Apay nga may na di mo itugot ti kaputen. Sana na masapol ti kaputi, no napigsa ti resistansya. At ti sweldo. Daytoy ati mayat. Kunak tumat ang nakaisam ka manay na mangawat iti sweldo. No kanayo nakastoy lakay ay kataragsakak Namuk matakasta ka, no aldaw ti sweldo, naragsak ka. Ken pumigsama ti resistansyam. Pare, maditirik-nak. Agsakitak. Kat, apay asimre ka pailaeng. Kapilitan tapno ada maswildok. Nagkapoy matan ti resistansyam pare. Apay, di mat nagsweldo kay di kalmaan. Nagsweldo basay tinabate. Nagado ti ingkis say day ti sweldo. Apay ngay akinisayan da. Ket, dagiti ngaylon ko. Isumat lagayam Imbagkan ka pare, tawan lon mo. Nalpas ko amin na nabinayanan dagiti lon ko. Isungawan maikisay iti sweldok. Ay, isumat laga nga ore marbisan ka. Kat saan kalatangag sakit pare. At dangamin kwartam. Isu ti mang papapigsay ti resistansyam. Gatuan mat pare. Ay, talaga amade. Agsakitak pare. Nasaysayat no agawid kan. Ingkagi na. Narigat no at addang agsakit ka. Nagswerte ka talaga pare. Ta nagpigsa ti resistansyam. Imayak ta amok akasusweldo ni lakay mo. Ay buoti na sweldo da idi kalman mare. Ni, anya dagita nakabasken nga awit mo ngay. Frozen foods da gitoy. Isursur ko nga ipapautang.
Kastraitan ti negosyom? Ay, katuan nalagip ka nga idagasan. Ay, saan ka mabalin nga agkad-kad? Ay, kat mga alak Imbagla balunan dagiti anak ko no mapandag eskwela. May sala ang asopo ti alaak. Anya may sa 5 amon Nagado ngayon ti 5. Ay, katudang mat. 1 month to pay. Ay, sige man lang. Mga alaak iti 5. Apay anarabian ka? Kunakon kat, adamagam day ta kanyak. Katuan napankan sa manin nagbabae. Nag-overtime mak, tagsakit jay may sa akatrabahwak. Sino akatrabahoam? Nimilig rito. Di na ko taong akadkadwam. Wen, nagkalintudwan tumot ngamin. Di nakla matultula da napigsa ti resistansya na. Kat, nagkutong mat nga main. Nakapsot at talaga ti resistansya na dayjay. Ti kunam kit de, awan kwarta na. Isu akim mapso, ti resistansya na. Apay nga awan ko tagtrabaho mo. Nagadugam tilon na, baybayadan na. Iso aking mapsot ako nam. Wen, angam sak, awanan tilon ko. Dakkel ti mayaw-awat ko iti asawa ka sweldo. Isu anapig salata ti resistansya. Iso nga rod adong-dongon ka kanayon lakay. Gapo iti dayta kinaanos mo. Ay na, Batch! Nasayata nagkita ta. Batch? Saan kanto pa'y nga amam mo? Kasano ko mga kabatch ta? Ay na, hindi na ko malagip. Siyak ni Amor. Diyan nga'y class president UED. Si ka ni Amor? Mismo! Kat no si ka iti ti paradanog, no adamang paspasangit kada kami a babae. Ay na, nalagip mo dayta. Nakalaslastog kay di. Adapay dinanog mo amistro tayo. Ay na! Naglay nga talaga ti Memoriam, darling. Ay nga, bakla ka mo tun. Kaslak mo't ajay iges ang nagbalin ang napinta sa kulibang bang. Fly, 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 the butterfly in the garden is flying high. Tsaka na mo tituloy na. Nay, naglalapit matanda kita imam. Kan kita amti pa nagkimbot ko, kimbot ijay, kimbot ditoy, kimbot pasango, kan kimbot palikod. Komedi ka matan. Oh my God, Batch! Agtugaw ta dito'y linong. Apay ayang amin. Mom, agpapahulugan ako. Anya nga iti papahulog mo. Dagito'y man pagpapintas. Kabit lang Daytoy, pampapudaw. Dayto'y met, pampakinis iti agkurkursing akudil. Dagita ti papahulog mo. Wen, mangalakan Batch. Dayto'y may sa cream, 5K. Ha? May dayto'y kan ka. Ta nagpuskol day pikas mo. Nagninan day ta 5K. 5K mat kadaras, pumintas ka. Kat may sa utang daytoy. Hulugan. Alamon pumintas ka adagos. Saan ka nagpanunot? Kidilan ka, no di ka mangala. Alamon daytoy dua asag fa 5K. Ne, saan ka pa'y gaman na imbagan, paray? Ay, saan pa'y nga road, paray? Iswa sa anak pa si Murat. Agyaman tayo may nakbinisita dito'y balay may paray. Wala, tamas dawak. Tanasuro ka na makalawas, nga absent ka. Madimat gaya magpaiso, nawan kwartang paray. Tapay. Kumapsot ka talaga akas kanyak. Kimapsot ka pero may paray. Agpaimbag ka pare. Husto nga minang tilon. Itay ka pa'y ditasango ti Sarming, bakit? Ay, maturog ka lang, di tagpapintasa. Ne, itaman pa'y. Saan ka mo't anaasam nga agapros-apros di tarupa mi day? Anya nga datay apros mo? Diyay man pagpapintas nga impautang di kabatch ko, abakla itan. Impautang na? Wan,
Agpapautang ti trabaho na itan. Anya di ko na mga inutang mo idi asidain. Jay frozen asinsinda dagiti ubeng. Ita adamanen utang mo. Mabayadak dagita. Saan ka amadanagan lakay? Apay, di mo ka di kayat apumintas dahiti asawa. Tangay nakabayad ka ni Jay nalam a frozen. Ay, mga lakamanan Ay, gusto mo ito na. Saan lang a frozen foods nila ako? Ay, adapay aya sa balay? Adapay saksaka. Saksaka? Kitawag man. Kita mo na. Saksaka ti manaw? Saka ti baka? Kun saka ti babaw? Di mo aya nakita dito sa katinwang. Kompleto talaga. Mga laka natin bagla nga ang ram nga ipasidam ka nila kay mo. Sa bagay, mahilig iti bulalo dayjay. Utang maninday ta. Sana bale, good beer ka mat. O sige, mga laak nga rod iti si Daon May. Kumugtar matisidaan tayo ita bakit? Kano nagmalmalam nginyang anger ko day tasa katinwa nga inutang kaw. Anya, imutang ka manen. Gat, impautang mo di kumarik nagpapautang. Ay. Puron samat tan utang ti adda dito unag ti balay. Ultimo sidaan, utang. Adamot pagbayad kaw. Ay ket kita nariga at numapunuan tayo iti utang. Wag, amok ti araramidok lakay. Uwanya, mangantayon, tay parabaw kon, diti lamisan, diti limok ng asa katinwang. Mayatan paray, pimigsan ti resistensya. Mabalina kon nagtrabaho. Sigurado ka, paray. Wan paray, sigurado akon. Nasayat nga rod nung kasta. Imbag nga rod kan ka. Tasan kalatang agsaksakait. Resistensya, paray. Resistensya. Kasla kumamot kan kakapig sa ti resistensya na. Ay na, dak kayatan ti agsakit paray. Ay na, nagkita tamanin batch. Sa anak mo da pimintas ay ented mo anak kang ingin na cream. Anya saan? Katkaslaga itan artista eh. Di nakman lang sutan si ka. Hoy, puno ti bagbagakin ka batch. Sino itan? Hindi ka ruprovang na artista itan? Ni Sharon. Sharon? Sharon? Basta Sharon. Iso aga po tapi mintas kan. Mom, no anyalangan ti kurang ken ka? Anya pa'y kumangay. Alahas. Kurang kay ti alahas. Talaga asa anak agal alahas nga men. Katita, agalahas kan. Hulugan mat. Ay, mabaleng. 2 months to pay. Iso ang mga alaga niti complete set. Singsing, aritos, kwintas kan bracelet. Kinayonan pa iti singsing tiramay ti saka. Manungay dagita no hulugan. Ay, ginanak mamay. Ay no, makabandog ti agtrabaho. Lakay. Apay, awan madlaw mo di ta pagtugtugawam asalaset. Naglamuyot mata na pagtugawan dahito sa alaset. Nagmayatain. Makarelax kan ana imbag di ta, lakay. Katuwa na, nangalang may kadag ito yung asalaset. Inutang ko. Anya? Inutang mo manan? Ipapautang damot nga men, di inutang ko na. Ay sos, umad-adon sa amat ang tiut-utangan, bakit? Nagkunamot kan ka. Ay, kita ma. Ang mga nusaanan nga umanay ti sweldo, apagbayad mo kadag iti inut-utang mo. Nay, paray, nakadumog ka mat di talamisaan mo. Ay, makagurguri-gurak nga rod paray. Ay sos, si kamat tantikin mapso ti resistensya na ita. Huwensa, gasla maulawak pa yan. Kat nagsweldo tayo ita, paray.
Day tangarod ti parikot ka. Nagado tinututang ni bakit ka. Kumkumporme. Ay sus, takas kan. Ado pa yan ti mapmapan ije balay may ngagsinger. Maray! Maray! Adak! Lukatan man tiri daw yaw! Maray! No, itayak pa'y ngagtok-tok-tok. Namawan mo't sumungsungbat. Oy! Abay, awan ka diti tao dito ay. Itayak pa'y ngagap-apo dito ay namawan sumungsungbat. Apay, anya nga ito may maramidan dito eh. Umayak ag singir iti utang day ta babae. Ha? Adamot utang na kang ka. Ay na, nagado tinututang na kanya nga alahas. Idi damo, agbaybayat pa'y mat. Ngami di nakaalan iti ado, pulos mo na saan ngagpakpakita. Iso ngay maya kung dito'y balayda. Ay, kasta mo tinarami na kanya. Ado tinala na. Itatag-singera kon. Awanan dito balay da. Ala, tugtukin tapay day tari daw da. Awan sa dito eh. Napananangay. Naglumongan ah. Ay na, nagiti alahas ko. Ipabarangay da kan. Gapo iti utang mo, bakit? Diya ka mo dagita at tao. Di mat imbagakan ka idey. Asaan ka ngagkarautang no awan pagbayad mo. Diyak mat naputan nga maduti utang ko. Diyak na baybayadan. Kurang pa yan ti sweldo kapag bayad mo ka dagiti nga inututang mo. Ay, kurang aya? Wain, isungarod nga. Ay na, agsakitak sana di na oras. Apay ngay lakay. Ay, nabara ka mo't ngagpayson. Agkapsuta kon bakit? Ay, sus, hospital kan Ay na, nagbita-bim mabate resistansyak bakit? Apay, abim ba ba? Katmangmangan ka mo't itinatnatang. Kumapsutak no awang kwartak. Iso da ito, mapaspasamag kanya kita. Ayan na, tinasakit, lakay. Kanya kalakit din na ya. Nagadumat kami ti utang mo. Ay, pare, si kamot gayam. Ay, sana kagbayag. Mapanak ag trabaho. Di magasak lang, ta kumustak ni paray. Apay asa na sumsumrag. Agsaksakit ita, pare. Anya, kunak man no kunana asan ngagsakit, tanapig sa ti resistansya na. Kimapsot, pare. Kalat nga mi na kimapsot. Ay, kasi mate. Apay ngay maray. Iti anya rasaw na kimapsot ti resistansya na. Awan ka no makukwarta na itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Nagalas, madormanak, magibabain. Yay, nagpangit. Tatang! Ay, nagtabuy-buyam. Ay, di ta cellphone mo. Ay, gumaranggan dyan nga bakbakitan. Hiw! Hay, nakakahiya. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Ay, anya lakit din ni tatang. Ay, anya day tabuy-buyam. Di ta cellphone mo. Kulak. Ay, ninanang wa. Ay, ato'y ti cellphone. Kita ang timpos ni nanang mo iti Facebook. Nan, kita man. Una yan ni nanang. Pinitsuran na tibagina iti sarming anak ka underwear laan. Ay, mangibabay din ang yoli anak ko. Piling sexy. Kan, apay nga yung post ni nanang tiladawan ng anak ka underwear laan. Ay, nakababay ngagpaiso. Ay, bakbakita na saan nagpampanunot. Sakpay kiti mabain ng kararamirin na. Kitaam ka daw. Nagaduti nag-like iti picture ko anak underwear. Tukak! Anya to ka kasasawam dita. Magustuhan dating puskaw. Aw, adapay nag-heart. Nagbalin a viral di picture ka. Ay, di ka lababay na nagipos iti bagim.
kuraret amin na kudil mo. Ay sana bali tabaro mo dagiti underwear ka. Anya ko bagay ti pagbainak kat social media nga raw. I-post ko ti kayat ka. Ay, No di mo magustuhan gi-impose ka. Ay saan laang, saan anasakit ti bakrang ka. Ha? Gawin ko ang gusto ka. Naawatan! Itay pa'y anay dasal ti kanan ta. Kapaya di ka mo sumangwa mga anin. Mabiglaan ka, Nor. Picture dagiti sidaan ta. Taipos ko iti Facebook. Anya? Uray dagiti sidaan kat picturam. Tapno makita dagiti aglay kanyak anaimas ti sidaan ta. Ay, nalakit din, Maring. Sana rin mga picture dagiti sidaan ta kababain. Anya kumangay ti pagbainam, Kanor. Naimas mat dagiti sidaan ta. Adda ka nga adobo baboy, prito abangos, kan fried chicken. Ay, iwan ko sa'yo. Ay, mga nakidin. Mabitlaan ko na. Picture pa nga umuna dagiti sidaan, sakbay ta mga. Nawatam, Nagpipintas lakit din, dagiti mulam amasitas, yuli anak kao. Nagsabong da pa yan. Ay, wananang. Natari pa to anaimbag dagita amulat. Gapo, tadyak baybay an ina. Ay, picturak man kit day, taipus ko iti Facebook. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Picturam la amin na namakitam. Imbag lang nga ipus ko iti Facebook, kanakaw. Sigurado nga adumanan ti ang comment. Ay, nananang, agsaysayang ka lang iti oras mo nga agipo-post iti Facebook. Ay, awan mo't maganab mo dita. Pagliw-liwan lang, nga nakaw. Awan mo dakas na. Maawatan ka, nanang. Ngam, may ibusan ti oras mo dita social media. Day talatan cellphone nyo, tin-into na rin nyo. Ay, may saka magyuli, anak ko. Magpada kayo kinitatang mo akong trabida iti kayak ko nga ramidan. Nanang. Malalala, aglisi ka, tapitsurak dagiti masitas mo anag sabaw. Ay na, imbag ka pa'y dindo baraw, nagbaknang kan, nakagatang ka pa yan iti baro akot saim. Saan ko ako kadayta ako siya, antay? Service ti kumpanya dayta. Aya, ay, kuna no ko siya baraw. Nangina siguro dayto ako chay. Ay, nangina antay. Kabarbaro ang modelo dayta. Kwa, picturean nakman dito abay ti ko chay, dindo baraw. Ha? Aw, at ti cellphone ka, dindo. Picturean nak, taipos ko iti Facebook. Sigurado nga adumanan ti aglay ka nag-comment. Kita ti Facebook ka, Kanaur. Nagado tinag-like iti picture ko, anakatakder iti abay ti kutsay. Maturo ka kit din tarabin. Uyatan na kada ta cellphone mo. Kita namin alakay. Ibagbagada pa yun ako kwak ti kutsay. Nagbak ng kangkong ko na da, ha? Di ka lang babain. Saan mo mat ako kung agpaiso ti kotse? Agraraman ka? Diyak matimbaga ako kwak dito ako kutsay. Nagpicturak lang mat iti abay na. Ay, maturo kat. May lamraman na ka mapoy-puyatan. Gapoy ti ka Facebook mo. Awan maganap mo dit, ha? Salbag kiday. Imbag pa'y dagiti jak am-am mo at tao. Taagharken ag-like da iti pusko. Ngam dagiti kakabagyak. Pwa! Ha? I-block ko man kidida. Dagiti lang ag-like ag-heart ti batay. Ha? Jak pagan anaw dagiti kakabagyan asaan nga aglay. Yay! Nay, agpicture ka man dito arubayak, anti maring. Wal rulay. Picturak man dagiti kulibang-bang kadagiti sabsabong timula. Taipos ko iti Facebook. Kasta ka day. May mayat ko maano, i-upload mo iti YouTube, antay. Ha? YouTube ko nam. Daytay mabalin ka nga agswil daw, babaan iti video. Uy, nanti maring.
agaramid ka iti account mo iti YouTube. Ay, diyak mo ti agaramid iti account iti YouTube, Rulay. Saan na parikot na ita, Auntie Maring? Isuro ka. Kan isuro ka mat nga agiday. Ay, sige man, Rulay. Kaya ko day ta. Tapno ag sweldo ak tumag. Babaan iti YouTube. Nanang, itay pa'y agsapa asap sa pulan na kanitatang. Napanan nyo ay Napanak ijay balay darule. Yuli, anak kaw. Insuro nak anagaramid iti YouTube channel. Kan insuro nak metal. No kasano ti agidit iti video. Anya? Nagbalinak matan a content creator anak kaw. Ay, adon ti bimak nang gapu iti YouTube. Ay nananang, saan nga amin anagaramid iti YouTube channel na kat bimak nang. Adon kadakwada tinagsardeng gaputan na umadan. Awan mo't ti agbuya kadag iti upload da. Wal, amok dayta. Padasat mo ta. Bareng ado ti agbuya kadag iti video. Malain na ko na. Ay, papanam nanang. Inak ag video ijay katal-talunan anak kao. Anya? Nakitam ka din ni Maring nga asawa. Berna, itay pa'y ngamin nasap sa pulat. Nakitak mo't ijay katal-talunan nga agvid video, tata kanor. Anya? Dagiti pagay kan mulaan natang ti video na, tata. Palpaliiwag karon itay limabasak ang nagapu ijay bangkag mi. Ay, salbag Maring. Awan may tultulong na kanyak iti balay. Day talata nagbit-video teraramiden na. Pasaray agsala pa ijay rabaw ti tambak ni Nana Maring, tata. Ha? Imbag man tamaanusan ni Nana Maring ijay taltalon kat nagpodot itapanawan. Ay. Inaksurutan. Eh, sana na saya teraramiden na. Ay na Maring, nakaawit ka nga agpaison dito'y balay. Ngam day talatan cellphone mo ti dumdumogam. Hay? Ay di nakalingaan si kakanaw. Madama ti panagid-edit ko iti video nga i-upload ko iti YouTube channel ka. Anya? Daytoy a video ti damo ang may upload ko iti YouTube channel ka. Ipangpangronan ti cellphone mo. Di ka pa'y manganan. Sanak nga ron ang mabisain. Aha. Manganak no kayat ka. Makamo ka. Mabaybayan ti salon at mo. Gapoy ti social media. Dagitoy ti maintenance medication ka. No sumro ti sakit ko nga high blood, daytoy ti tumarek, guys. Amuyo ka day, guys. Ay, lamidem ay ha. Itay kapay ngay ayawan na mangan. Ay, salbag ka kanor. Agrek-rekordak iti video nga agtumtumar iti agas kaw. Ha? Ure pa nagtumar iti agas mo kat i-record mo. Ay. Una, tapno makaurnungak iti ado avyaws. Ay, tila raramide, Maring. Awan pa'y privacy mo. Amang ano ti pa nagdigos mo pa'y kaya i-video pa yen. No madamdama, ag video ak nga digo. Ay na. Dadailan ti ulom. Apay nga ramidem day ta. Ay di nakman bibyangan ka na, mangsinga ka iti panag-video. Pumano ka man. Ayan ni Nanang, tatang. I don't know. Di mo sa pulan ni nanang mo. Dapat busy nagbig-video. Anya? Ay, saan pa yamang mangan ka mamaturugan? Gailatan YouTube channel na matya sa sikas wen na. Anya lakit din ni Nanang. Di na kaya't ipabagbagaan. Agbalinak kita dakas no magbagaan. Iswa baybayak. Nauma ako na nako. Ay, saanin anasaya at day tangar aramidan ni Nanang, tatang. Bambandugan na lang, tibagina. Kaya na nga ro ti bumaknang. Babanti pa nag-YouTube na. Ay, nauma ka bang bagbagakin kwanan. May sakabot akong trabida yulay. Agpada kayo kinitatang mo. Saan mo't adakis tar aramida? Wana, Nanang. Saan adakas ti agaramid iti video yo? Ngam ti dakas, saan kayo namang mangan?
agpuy-puyat kayo pa yan. Sakripisyo laeng, Yuli anak ko. Agbungan tumutlaeng day tingar aramida. Anya? Sa anak ama po kawan itinamnama, anak ko. Ahay, bumak ng tayong-taon babaen iti YouTube channel ko. Ay nananang, manon abulan nga agap-upload kayo iti YouTube channel yo. Ngam talo laeng ti subscribers yo. Adamat 20 a viewers. Umadun to ati subscribers kan viewers ko. Anos laeng, anak ko. Anya lakit din ni nanang aya. Ay, di unay banugan ti bagiyo. Kitaan nyo, nagngisitan ti aglawlaw ti matayo. Gapo iti panagpuy-puyat yo. Apay nay, anya nga tati kamalay. May san atawan ko nga agap-upload iti video iti YouTube. Ngamlimlim ati subscribers ko, kan adamot ba intay nga agpangato nga agbuya. Kakabukan iti balay, maring. Adabit papanak. Ay, mabit lang ang kanaw. Apay manan. Adamanan ni bagam. I-video nakman nga umuli iti papaya. Aya! Apay nga umuli ka ti papaya. I-upload ko iti YouTube channel ko. Tila raramidem. May isa na tawon tinapalabas. Nang bawampay naghanap mo. Ay, wano i-video naklaan nga tartaray. Kampay iday, adamang kamkamat kanya. Ha? Ay. Ay, amukaw! I-video nak nga agbilbilang iti bukal ti balatong. Tapno ado ti agbuya kanya. Anya? Ala, kerting ablakay. Mapanak agpapukas. Anya nga tati mapaspasa makin ka ni maring. Agkakanat ibagbagana. Agtaray. Agbilang iti bukal ti balatong. Nagpapukis. Ay, my God. Madanagan Yuli, anak ko. Apay tatang, anyat pa kadanagan nyo? Nadadal sa mo ti mordong ti panunod ni nanang mo. Ha? Apay anak ko nayo dayta, tatang. Ay, kita ma, dayay. Oh. Ha? Ay sus! Bukbuksingan na matang jay po unti sa ba? Ay, awan nga rod. Ay, siyak matibuksingan na no lapdak. Ay, saan ang mabalinday to eh? Inakanawaan ni nanang. Madinday ti ama paspasamak kan kwa na. Daytoy pa'y tidanog. May sapay. Nanang! Nakakaasin day tapuon ti saba. Ay, este, day tagamgam yung amang dandanog. Iti puon na. Ay, dakal ti basol kanyak dayto asaba. Iso aparigatok ni ti danog. Gusto nanang! Umay kayon! Agawid tayon ijabalayo. Ay, saanan anasaya at ti mapaspasamak kada kayo. Agyamanak. Nakaturog matlaang ni nanang. Narnakanon. Anyat panag ko naman ako. Handa ka din bagbagtit ni nanang mo. Di tay maibaga, tatang. Agasam, naurnungan iti adu apuyat kan bambanog. Kimutong pa yan. Gapo iti panag-video na. Hay! Inanalaang ti masapol ni nanang, tatang. Nabannog lang ti bagina nga agar-aramid iti video na. Kanayon ko ngay baga. Asan ada kestiag YouTube. No lakid diyan mo na ngay lugar. Tatang. Himati ngay naramid na. Bisinan kan puyatan na ti bagina. Iso day ta. Mapukaw ng tilimbong ti panunot na. Nakaw ti turog ni Maring ha.
din, nim nakatulog pa ilaan. Ay, makariingin. Ya, manak ta nakaring kan maring. Ay, mapisinak lakay. Kayat ko timangan. Ay, ya, manak. Limpyo ti panagsaw mo. Saan na dadal ti ulom? Anya dadaal ti ulo ka sasawam ka na. Nakariingak itayon. Ngam intuloy ko lang tinaturaw. Ha? Nakaamirisak lakay. Saan arumbang tinaramid ka? Binaybay at tisalunat ka. Oo kaya. Nabanog ti bagay kan panunot ka. Gapoy ti dayta social media. Mabalin mo nga ituloy ti ang video ko nag-upload iti YouTube. Basta di mo baybayan ti bagim. Do you understand what I mean? Ay, Yeah. wala kay. Oh, yeah. Amok itantar aramida. Bueno papagayam, ditan tinaggibusa ang tibay sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Darling, umay ka dito eh. Oh, apay darling. Kita nga ang dagito'y impaw iti manang kumanipod Canada. Ay sus, nagpintasan na pagdayta. Eh, maibagay unay iti kinapintas met ni misis ko. Dito pa Oh, sapatos. Ay ngam, darling, kabailam nga tanga ipagnadayta. Ay, nagngatong at tihils na. Apay kit ginasaan. Isundo ti usarat no mapanak makipalingki. Ha? Aghils ka? Kat, anya ti serbi na apinawitan na kay ni manang ko, no jak usaran. Oh, adapay impaw it na a lipstick. Ngam saan analabaga ti kolor na. Nangisit. Aglipistik ka iti nangisid. Sus, may bagay nga rudmat kan katikasta kolor. Amin dagitoy nga impaw it ni manang ko. Maibagay kanyak, darling. No. Angam sakbay nga usarak dagitoy. Kasapula na picturak pay nga umuna. Ay na. Sakon to i-post ijay Facebook ko. Tapno, ado ti makakita. Ante, nangihina siguro dagito impost ni Carmen dito Facebook na. Wen akat no yung kabil na ti presyo na dita. Dolyar mal. Kaya't naasawan, talaga anangina. Ay, daytoy bagti kursonada. Ngam daytoy impos na sapatos. Ay, nay ba't anag nga ton ti heels na. Nagtadampay ti hills na Usaran na nga tadayta. Imposible akabaalan na nga ipagnadayta, ante. Impos na laang, takayat na nga ipasika. Amin agatangan ni Carmine kat ipos na. Uray dagiti pangpanganan na, kunayo kit di ante. Apay, di yun nakita dya impos na idinaminsan amang mangan, napanangan iti may sa a Japanese restaurant. Kadwa na dagiti kabatsi na. Adaya. Ay, jak nakita dayta. Nakapost nga ron iti Facebook na. Pinicture na pa'y dagiti kinanda. Agkakaimas dagiti kinanda, ante. Lakay, isarunong mutin aday ta basket. Kat isasarunok matkan ka. Partakamat yamin ati magna. Nakahilsak nga road. Sus, nagchinelas ka la ko mga minin kano makitsindata mo ilaan. Kat kabailakmat nga ipagnaday to heels ko. Oh, cellphone ko. Ne, anuwag nga dito cellphone mo? Picturean na amagmag na. Ay sus, abay, masapol pa yaya. I-post ko manin Sige na, darasam. Oh, dito'y ayan tinapintas a view. Darasam. Ay sus, sige man lang. Sige. Nakahils ang makipalingki ko naman. Sosyal. Nay, simbang pat kayo gaya mon anak ipalingkay, Carmine. Amom anak ipalingki kami, ante.
Kano nakitak jay pusmaw, nakahils ka pa'y. Mayat anyan, tay. Bagay ko jay sapatos ko. Talaga bagay baw. Imbag man, ta saan ka nailigaws? Apay ko mailigosak nga. Nairwamak sapatos iti adda hills na ante. Ay, itala nga amok ta nakapuskal. Apay, sa dino ti papa na, Mari Carmen, tanakabag ka, kan nakahils ka pa'y. Labsan ka dito paglablaba, Maray. Mapanak man gumatang iti Ricardo dita kantina. Ay, agasem dat. Iso ka di day ta jay bag nga in-post mo, ijay Facebook? Wen Maray, iso dayto eh. Nangina daytoy, talalak ti buaya ko na ni manang ko. Aya, kan day ta heels mo. Kasla ko dil samot ti tigre day ta. Wen Ay, imbag man, ta maipagnam dito kalsada dito ayan tayo, kat saan asimentado. Apay kit dinasaan ngay. Sige Maria, panawan ka pay. Ay, Mare, inayadam lang ti magna Amangan mo't no maitibot. Nan ano kan, Mare? Nailigosa kay na nagsakitan ti sakak, Mare. Ay na, kaibagbagak lang na aganan ka. Ay, nailigos ka matan. Ay, ko, anay. Anay ko. Inayadong mat ang ilutan day tasakak. Kasla ikarkarom mat ato kulan. Kano inayadag, may? Ay, nabakay. Nagkunang amin ay akin ka nga aghils ka nga oray numapan ka laang dita kantina. Ayon, bibiyang mo! Ay, anay! Sus, di nakugtana na. Ay, tultulungan ka lang nga ruden. Sikapay mo ti makaungit. Kano nakasaksaki mo ti kaskastam? Agoray ka man. Ayan na di cellphone mo, tapicturan ka man. Dahil tati di mo aramidan, no di mo kaya't ama kaungatakan ka. Ne. Kunak man no amin ang mapaspasa makitibiyag mo, kat kayat mo anak ka post. Pati da ito'y pan nakaligos ti sakak. Limta gano, kaya't mo sabarsakan kay ti chinilas. Ay, Jack Amaw ang nailigos ni Carmine. No saan mo nga imbaga kanya? Ay na, ante. Perme, ti pan nakailigos na. Ay, dandani saan nakaawid. Apay ngay, adi na impose. Si kaman mo ti mailigos. Kayat mo nga ron nga ipost day ta. Sa bagay mo't kit di Ay na, padaanan tayo laangan dagiti daddo mga i-post ni Carmen iti Facebook na. Ay, amok, ado pa iti kayat na nga i-post. Kasusweldom lakay. Apay no kasusweldo. Ipasyar nakman mo. Nagboring dito'y balay no panawan nakamapan kag trabaho. Kahit, sa dinong iti pagpasyaran ta. Nagado dito ti mabalinta pagpasyaran. Mapanta ijay park. Ijay zoo. Mayak ti agpicture ijay. Ala, ingka nga rod agsukatan. Tamapan-tama nagpasyal. Ay na, nagmayatan. Ado manan ti maipos ko. Apalandak tumanan dagiti kaaroba. Ay, ante, kita mo, napan nagpasyar da Carmen kan nila kay na itimay sa apart. Ay, Jack pa'y napnapan dita apart. Kunada kag anapintas ka na. Wen, ante, ang nangina ka no ti entrance fee. Imbag pa'y ni Carmine, nakapasyar man ang nakaduana nila kay na. Uy, nay, kita am day to, ante, nay, ay, nagbitin mo tan ni Carmen akas labakos. Ay, wag, ay sausa. Nangato day tapakatinnagan na, no saan nga gananad. Wana, ante, ay na, ayat na lang nga da maipost na. Nagbitin mo tan akas labakos.
Carmen. Ni, aping agawid tan, kat agin enjoyak pay lang ngagpaspasyar. Tila aramidem. Kas kalaubing agpapanawa. Tapno nga rod adda maipost ko. Sus, idi nagbitin ka, dandani ka na tinag. Amom na niya ti pakatinnagan. Deraas. Naunag adaraas. Kat sa anak mat anatin nag, tanalaingak nga agkapoy. Sus, idi kwan, nagtaray-taray ka ijay tuktok. Inan-anawa da ka na kiti tao, tamay parit ka no ti mapani jay. Sa anak mat anatin nag. Sus, agawid ta kitin. Delikado dito yung parke para kan ka. Killjoy. Ala, saan ka madanagan? Taamin na picture mo dito yung park. I-post konto iti Facebook mo. Padasam asaan nga ipost dagi jay, taapangan ka. Ante, amok no sa dino ti Ayanda Carmen. Kano dadala ang itay ijay park? Napanda nag-shoppingan Aya, Wun, ay na, nagadumanan aginat gatang na. nakapos dagita. Wun, ante, dayti kita dagiti impost na. Awanan tilod kaw. Ay, napanpay nagpaparlor Iso ano makita ta ni Carmen? New look, ta pinakulayan na tibuok na. Nagpa-manicure kan nagpa-pedicure pa'y. Nakapos amin dagita. Wan, ante. Amin ngay nararamid na. Impost nan. Naibusan di sweldo. Nay, nagbiita na boss. Kasoy sweldo tayo lang, hindi na minsan ngal daw. Kasan? Impasyar ko ni misis ko. Hindi kwan. Pinilit na kanapan kami nag-shopping. Nagadumat pagpagatang na. Napanpay nagpaparlor. Ay, talaga maibos Yung kwartam no kasta. Awanan di pangalawans ko pare. Sa pa'y mabayag pa iti sweldo tayo. Aganos kami nga agsida iti kape kan asukar. Ay, una yan. Kaasi kayo, mga kasama no kasta pare. Agasem ngay day taan new look mo, Carmen. Ay, dandani saan da ka na bigbig Kunaklakit di ano foreigner. Siyak lang mat daytoy, ni Carmen akaaruba yo. Ay na, talaga apimintas ka iti kastaunay. Aywan gayam, dagita ka dagiti ginatgatang mo, Carmen. Aywan, daytoy sandal ko, kan daytoy miniskirt ko, kan daytoy bangbang mo, ginatang amin nila kay ko. Isumot lagayam nagbanglo ka, Mare. Ay na, nagmayatan day ta sandal mo, kaya't kumut ti kasta nga style. Ay isag mamanungay day ta. 5,999 only. Ha? Inam aribaw? Ay na, auntie, saan mo nga arapaapon ti madaan iti kasta akanginat sandal? Ay talaga asanang nagngina. Ano san talangan, jay sagsasa nga gasot ijay palengke. Matawarak pay iti 80. Katwen might, auntie. Nay, apayapan panimidam mo daytoy kananta darling. Dinak man darli-darlingan, dinak man darli-darlingan, tamarurudak nagsida iti bulbulong. Ne, apay, di mo kayat daytoy inabraw abulong ti kalunay? Ken marunggay? Jak kayat ti kastoy abiyag. Asino kumati mga yati ti kastoy abiyag? Idi, tisid-sida enta, lechon iti bigat, fried chicken iti aldaw, igado iti rabi. Ita, bulbulong matan. Kano ginastos mo mat ngamin ti sweldok? Kaya't mula nga da i-post mo. Inawis na amapan ijay park. Mano ti binayatan tayo ijay. Dandani ka pa'y natin na. Buston, ipalagip mo pa'y lang. Tila pa'y impagpagatan mo. Iti napanta iti mol. Amom no mano tinagastos mo ijay. Buston, masapol pa'y ayang ibagam. Kalpasan na. Napan ka nagpaparlor. Nagpakulay ka iti buhok mo. Kaya nagpapintas ka. Mano man ang tinagastos mo. Awan nga kwartatan. Ken, anya pa'y lang ay. Isungarod nga agsid-sida talaangan iti bulbulong. Tawanan ti kwartata, darling. Ayawanan, dakon makapos. Kahit
Mabalin mo matlata nga ipos na ito kasasaad ta ita. Tapno maamuan da kiti tao nga agrigregatan. Napay ti ko na marami di ta. Anya ka lagi tin aya bakay. Narigat nga may indaglas-lastog. Dak kayat ti mangan. Ket, asino ko mga iti mabisinan, saan mo ta siya? Imbag lagi din at tanaruwa makon nga agsida iti bulbulong. Ay na, ay sus, mga tandar lang. Naghima siya. Ante, nadlaw mo ka day. Nga awanan ti ipopos ni Carmen iti Facebook na. Ay, katawan mo't siguro ate maipos na. Damag ko ngamin, apin mo grotdan. Kasta aya. Wan, ante. Kat no nakita ka no nilakay ko ang mga ala iti bulong ti marunggay. Ay nakasano mo nga may gastadura mo ni Carmen. Papanan na nga no saan ang maibos di kwartada. Pudno dayta, ante. Ang padaanan talata, no anya pa'y dagiti daddo mga i-post na ijay Facebook na. Nay, panalataw ka paray. Ay na, intulod ko pa yung amin ni Bakat pare. Napan naglong. Nya, naglom ni bakit ma'am? Wen, awan ngamin ko kwarta ami. Sapay nagrigat ita ti aglom no dakkel ti interes na paray. Wen imbagak mataytakan ko ana. Ngam di nakmat kaya tadenggan. Ipilit na lata ti mapan aglong. Iso abinabay ako na. Iso kanu matagbayad pare. Ay, sapay kumatawan ti makaammo nga aglonta. Asino kumamot nga iti makaam mo. Sa bagay, saan mo't kiti anak kababain at ti aglon? Katwin mat, ante. Addatan diti paglunan. Iso nga aglon takit din. Imbaglaki din tabasit ti tao ita. Ante, mabigbig mo siya babae ang nakatugaw ijay igay. Kaslamot ni Carmen. Wan, iso. Nagpaiso. Ay, umay mo't aglon? Sigurado dayta, ante. Katne, ijay mo't loan section ti pakipilpilaan na. Talaga nga awanan ti kwartada kindilakay na. Ay, saan ta nga pakpakita? Paliiwan taman ti aramidan na, ante Mileng. I-post na nga taday taw ijay Facebook na. Ay, padaanan ta Bakay, nakapaglon ka magayaman. Nakitam di ipos ko. Di mat impos anapan ka naglon. Apay ko mga ipos ko ngay. Jay mat panangan mo ijay nakangin na restaurant ti impos mo. Nakitam dagiti impos ko akinan ko. Una, nagngingina dagi jay akinan mo. Nakagastusak laang mat iti 5,000. Kinan mo laang dayay? Iso nga rod nga impos ko tanangina. Ay na, bakit? Anya kalakit din aya. Kaano kaya sumardeng agpaspasika? Anya kayo matid. Saan kayo pa'y mat-anag-like kan nag-comment ija impos ko? Anya nga impose mo ay Kat nagadumat impos mo ijay. Jay napan ko na nga ng restaurant nangina ijay. Dayjay? Lablab saklaang dayja restaurant. Tadyak maiturod ti sumrot. Gaputa nagnina kano ijay. Adda ngamin kwarta ni Carmen, ante. Iso anapandangan ijay, sanan to impose. Nagmayat ijay. Ay na, nagpintas ti ambience na. Aya? Ngam addaman nadlaw ko, Carmen. Anya dayta, ante? Idinapan ka ng restaurant. Impose mo. Ngam, idinapan ka naglawn. Di mo mat-impose. Ayun! Apay ngay, adi mo impose dayjay. Kat no nakita da ka amakipilpil ang aglon. Nakita da? Anya kat saan? Nakita da ka. Angam saan kami lang ang nagtagtagari.
Umut-utang kamot gayam akas kada kami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.